si kenshi uzasanga buri umwe wese mu ruganda rwo kwifuza ikintu kimwe gusa kizatuma buri umwe wese muri abo ngabo bafite izo nganda bagenda bakwifuza. Ni amateka uzaba warakoze mu gutsinda intambara z'ubuzima tugenda duhura nazo. Ngiyi impamvu itumye uyu munsi mu birari by'umusitari tugiye kugaruka ku cyamamare Thomas Tuchel wamaze kuramutswa ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions nyuma yo guhambiriza wahoze ayitoza Gareth Southgate. Ese Thomas Tuchel ni muntu ki? Ese yaba yarubatse izina mu gutwara ibikombe ngo tumuhe icyizere cyo kuzafasha ikipe y'Ubwongereza kwegukana ibikombe? Byose ni mu birari by'umusitari bya none, maze umenye byinshi kuri iki cyamamare Thomas Tuchel. Ngiye uteze amatwi ni Hashman Harindimana. Kanongere ngo ikaze mu birari by'umusitari bya none. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyaranze urugendo rwa nyarwo rwa Thomas Tuchel. Thomas Tuchel yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'Umudage wahagaritse gukina umupira w'amaguru akiri mutoya cyane, dore yuko yawuhagaritse afite imyaka 25 gusa y'amavuko, maze ahita atangira ibijyanye n'ubutoza. Thomas Tuchel yabonye izuba hari tariki ya 29 Kanama 1973 avukira hitwa Krumbach mu Budage bw'Uburengerazuba. Uyu munsi tuvugana Thomas Tuchel afite imyaka 51 yose y'amavuko. Uyu mugabo wa 1.92 zose yahoze akina nka myugariro mu makipe atandukanye hari mu gihugu cy'iwabo mu Budage. Tuchel yatangiye umwuga wo guconga ruhago ahereye mu ikipe iherereye mu gace yavukiyemo, ni ikipe ya TSV Krumbach yatozwaga na papa w'umubyara Rodolphe. Thomas Tuchel iyi kipe yaje kwivamo, maze niko gukomereza urugendo rwe mu ikipe y'umupira w'amaguru ya FC Augsburg hari mu gihe cyo 1988. Tuchel ariko byaramugoye kwinjira mu ikipe ya mbere ubwo yari yujuje imyaka 19 gusa. Iyi kipe yahisemo kumurekura ngajye gushakishiriza ubuzima ahandi. Thomas Tuchel nyuma yo kurekurwa n'ikipe ya FC Augsburg yayiserekeza mu ikipe ikina icyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubudage ariyo Stuttgart Kickers. Tuchel kuva mu gihe cyo 1992 kugeza mu gihe cyo 1993 yayikiniye imikino igera ku 8 gusa. Mu mwaka w'imikino igihe cyo 1993 kugeza igihe cyo 1994 yahise akurwa mu ikipe ya mbere ya Kickers, niko kwerekeza mu cyiciro cya gatatu Regional City mu ikipe ya SSV Ulm. Thomas Tuchel yakiniye ikipe kugeza ubwo yahisemo kumanika inkweto bitewe n'imvune yagize yo mu ivi yamubaye hakarande yanga gukira. Hari mu gihe cyo 1998 afite imyaka 25 gusa y'amavuko. Thomas Tuchel mu mwaka wa 2000 nyuma yo kureka ibyo gukina umupira w'amaguru nibwo yatangiye urugendo rutamworoheye rwo kuwutoza. Thomas Tuchel yahereye mu ikipe y'abana bakiri bato ya VfB Stuttgart. Mu mwaka wa 2009 nyuma y'umwaka umwe gusa atoza ikipe ya FC Augsburg ya kabiri, yahise ahabwa akazi mu ikipe ya Mayence 05 yakinaga icyiciro cya mbere cy'Ubudage Bundesliga. Thomas Tuchel nyuma y'imyaka 5 gusa atoza ikipe ya Mayence 05 yaje kuyivamo, maze niko kwerekeza mu ikipe ya Borussia Dortmund hari mu 2014. Tuchel muri 2015 yerekanye ko ari umwe mu batoza bakomeye cyane, maze afasha ikipe ya Borussia Dortmund kwegukana igikombe cy'igihugu cya DFB Pokal. Thomas Tuchel abi Dortmund muri 2017 baje kumucira wa mugana abanyarwanda bakunda guca bagira bati abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amashyi, maze niko kumuhambiriza ariva batamuhaye n'impamba baramwirukana. Iri yirukanwa ryamuviriyemo umugisha ukomeye cyane
kubera yuko yahise ahabwa akazi n'ikipe ifitwe n'Abarabu mu biganza byabo, ikipe ya Paris Saint-Germain ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa, France Ligue 1. Tuchel yahinjanye amahirwe akomeye cyane, maze muri 2018 ahita atwara nayo igikombe cya shampiyona, ndetse umwaka wakurikiyeho 2019 yongera kugitwara, ndetse atwara n'ibindi byose byakinirwaga hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, byose hamwe biza kuba ibikombe bigera kuri 4. Muri uyu mwaka wa 2019 Thomas Tuchel yakoze igisa nk'amateka mu ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo yafashaga kugera ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League, ariko kubw'amahirwe makeya baza guhura n'igihangange Bayern Munich cyo mu gihugu cy'Ubudagi wabo, biza kurangira Bayern Munich imutsinze igitego kimwe ku busa cya Kingsley Coman, maze igikombe kigenda kireba gutyo. Nasser El-Khelaifi, uyu ni umuherwe w'ikipe ya Paris Saint-Germain, nyuma yo kubona ibibaye ntabwo yigeze amubabarira, yaje guhita amwereka umuryango maze asohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Tuchel icyakurikiyeho nuko yumvishe telefone zihamagara zivuye i Londres mu ikipe ya Chelsea, maze ahita azinga ibikapu niko kwerekeza i Londres, umurwa mukuru w'Ubwongereza, yerekeza mu ikipe ya Chelsea yari imerewe nabi. Thomas Tuchel yageze mu ikipe ya Chelsea ibyo guhatanira shampiyona byararangiye, ariko aza kwihambira bikomeye cyane ku gushakisha UEFA Champions League 2021. Tuchel yarahatanye cyane niko kuza kuyigeza ku mukino wa nyuma, aho yahuriye n'igihangange Manchester City cyahabwaga amahirwe yo gutwara iki gikombe. Thomas Tuchel yeretse buri umwe wese yuko ubugabo atari ubutumbi, maze aza gufata ikipe ya Manchester City ayitsinda igitego kimwe ku busa cya Kai Havertz, biza kurangira ahejeje ikipe ya Chelsea igikombe cyayo cya kabiri cya UEFA Champions League mu mateka yayo. Chelsea yakomeje guhura n'ibizazane, ndetse biza kurangira igurishijwe umuherwe w'umunyamerika Todd Bowell, umunyamerika wari umaze kugura ikipe ya Chelsea, yananiwe kumvikana n'umutoza Thomas Tuchel, maze biza kurangira mwirukanye baratandukana hari muri 2022. Thomas Tuchel yahise yerekeza iwabo mu gihugu cy'Ubudage ajya gutoza ikipe ya Bayern Munich. Muri 2023 niko guhita yihesha igikombe cya shampiyona, gusa ariko umwaka wakurikiyeho yaje guhita yirukanwa azira kutitwara neza cyane cyane mu marushanwa ya UEFA Champions League. Kuva icyo gihe Thomas Tuchel nta kazi yari afite, kugeza ubwo yumvise telefone iturutse mu gihugu cy'Ubwongereza imubwira yuko bifuza yuko yajya kubafasha gutoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions. Ibi ngibi byaje kuza nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yirukanye wahoze ayitoza Gareth Southgate, wari umaze kwitwara nabi kuri finale zigera kuri 2 zose z'igikombe cya Euro, ari icya 2020 ndetse na 2024. Ngayo nguko ngibyo ibirari bya Thomas Tuchel mwari mwasabye muri benshi. Ngiye waruteze amatwi yari Hashman Harindimana, ineza y'Imana ibaganzeho mwese.